بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى هي رحمتايكو كم آدي تدوه غير مغرب نماذ فهم سلسلة غوتغا ممسكتوغا كوريا غندمون ديا تفسير كلاس كودا دوسكولكا مدوكنالو مفهو أنكاوس الله رحمتايكو ميري فشغم مدني دعايكي مبدلو مكي الله سبحانه وتعالى حضرتوغا قبول وغمبا أدي ألغون من جنا جنا معلومات تلبي ألغون من جي إيمان كان تازا وغم دافدا بدلو مكمغا الله لبون آمين. أد ألغون من أم فهون ده باهك دكان إما فواني سورة الإنشقاق من سورة تفسير أقولكم إهن كمون الله إرادة فلاكم ميري ألغون من فشاني يا بديجن إن سورة كمغا سورة البروج والسماء ذات البروج من سورة تفسير من سورة فتومون الله سبحانه وتعالى وحي كربني والسماء ذات البروج والسماء متنوغا مي باب جملة نوتا آية فتوموغا مي أسفا باب والسماء مي واغب ميان عربي باهوغا مكياني حرف القسم نوتا هو كرمتكا بين كربي أكوريكي متنوغا الله سبحانه وتعالى بواني أدو غندبا هو وحي كربا والسماء ذات البروج السماء أي أدو والسماء إغمانكي أدو غندبا هو وحي كربا ذات البروج البروج مي البرج ملفظوغ جمع نوتا جنواتر برج غمانكي أستنتن إنما مي آياتوغا بروج أو بسفلوغا مرادكي أدوغا تاريتكا أدي بلانيتا إنكم والسماء ذات البروج ميغ مرادكي برج تهوغا بري أدو مانكي بلانيتكا تاريتان أدوغا لبافاوا بلانيتكا تاريتا لبافاوا أدو تهوغا أدوتا غندبا الله هو وحي كربما أدمتنوغا الله سبحانه وتعالى هو وحي كربا فمبني برج تهوغا نواتا بلانيت تكا تاريتا هوغا بري أدو غندبا شكن نغتوغا أدكي أي مخلوق نواتا الله سبحانه وتعالى وفدوا فوا إتش سؤالكي الله سبحانه وتعالى وفدوا فوا إتش غندي هو كرم أي هدبغن واكمتو مسوارك جوابكي الله سبحانه وتعالى ين إكني خاص بكم واكمك إكمكي الله سبحانه وتعالى مخلوق نوتا الله سبحانه وتعالى وفد وافوا إتش غندي غندوا هو كرب مكي أي هم إكني الله سبحانه وتعالى ين هد بكم واكمك إهنمس الله سبحانه وتعالى ألتهم كترين ميهكو هو كرم بجكم بنينما ميهكو هو كنجهني الله سبحانه وتعالى اسم فله نوتا الله سبحانه وتعالى صفة فله غندي إن كم كيت رسول صلى الله عليه وسلم حديث كربا فني من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت تبامين كرم ميهكو هو كرم بجكم بنينما الله غندي هو كراش أو ليصمت نون نما ميهكو هنو الناش مانكي الله سبحانه وتعالى غندي هو كوران أميها كان نكره كما بنينما إهن كما بنينما أميها كو هنوه الناس إهن حديث قالني من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك الله فيها إهن فرات غندي مانكي الله سبحانه وتعالى ذات فل نوتا الله سبحانه وتعالى صفة فل فيها إهن إتش غندي هو كفي كما بنينما أميها كو كافر وجه نوتا أميها كو إيواني الله شريك كفي إن كمون أقول من مخلوق الله سبحانه وتعالى مخلوق الله سبحانه وتعالى ألوم
huwa kuran vejjikama baninama huwa kuran jeheni Allahuge ismu fule nuwata Allahuge sifa fule gandi ehennama mi ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala planetaka taritahuge veri udu gandava huwa ku wahi kuraba fa ibani ei ekalangia khassa kamaka bative yafahu wahi kurabani wal yawmil maw'ud adi wa'du wabigamba duwas gandava huwa wahi kurabame ad wa'du wabigamba duha ki ei qiyamat duwas eduha wa'du wabigamba duha egota sifa kuraba fa umuge hikmataki Allah subhanahu wa ta'ala wani eduwas annanakan wa'du bodigem fa ekam bayan kuraba suratul anbiya ge sateka hatarwana ayatuka wahi kurabani kama bada'na awwala khalqin nu'idu tiyabamihun emme furtama netumuge tereng ufeddewi fadan tiyabamihun emburi tibang Allahu ga hadrata mahshar kurbaname wa'dan alayna ad ei tibang Allahu ga amilla nafsa amilla zat fula wewodigam fawa wa'du fulake inna kunna fa'ilin hama kashwarun tibang Allahu ekan kurbaname wa shahidin wa mashhud shahid ega mane ki heki wa fara mashhud ki heki veve fara admitanuga wa shahidin wa mashhud heki wa farata heki veve fara mi de kalima tafsir kurabuga mufassirun wara gina goggota tafsir kurabafabe mufassirunge baha tahuge khulasa ki hekide komme ichaka heki bebe komme farata gandeva Allah huwa wahi kurabafabe at heki wa faratan ei barabbes gina faratake ege terega Muhammad sallallahu alaihi wasallam himani wadigambe mi ummatuga man nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki qiyamat duhun heki we wadaganwana bekale ekaman ishara kuraba suratul nisa ge salis evana ayatu kaman Allah wahi kurabani fakaifa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala haula'i shahida tibang Allah komme ummate e ummatuge mihunge maccan hekiwana bekala ku gennawa adi e emmenge maccan hekiwa bekala ke kamuga kaleg fan gennawa hindu den kanta begendana ge kaleg fan nikam ballawash at komme ummataka bes e ummatake mihun ge maccan hekibas devu mataka e ummatake mihun ge gata fonu bunu nabi be kale nuwata rasul be kale Allah subhanahu wa ta'ala qiyamat dum gennawan efaw e huriha be kalunga macca heki devu mataka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gennawan at hekwaringe terega mi umma nuwata Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge ummatuge mihum bes himanigembe ekaban ishara kuraba suratul baqara ge sateka salis timana ayatu kaban Allah wahi kurabani wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata hame fadan timang Allah tiyabamihum lavwa fabani medu bingandege ummatege mihum ge terege litakunu egota lavwa fawas hikmataki litakunu shuhadaa ala nas tiyabamihum ebbayaku anebbayege macca hekiwani vibayeke gegotuga levu mattake ad insanunge gunawantaka kiwes qiyamat duahum hekibas dene ecce suratul nur ge 26 wana ayatuga man Allah wahi kurabani yawma eduahum tashhadu alaihim ebamihum ge maccan hekibas demundane alsinatuhum ebamihum ge duta wa aydihim adi ebamihum ge aitta wa arjuluhum adi ebamihum ge fata konka maka hekibas deni bima kanu ya'malun ebamihum kon ulunu kantattaka gulegotun eduahum ebamihum ge dutaka aittaka fata eduahum hekibas demundane ad eduahum malaika bekalum bes heki wadagandawanakam man Allah wani angawafa suratul nisa ge sateka fasdolas hawana ayatuga wahi kurabani lakin Allahu yashhadu bima anzala ilayk ehenakamaku Allah subhanahu wa ta'ala heki wodigembe kaleg faanuga macca baawale bunu takecca meduga
أنزله بعلمه من الله إتكتي باوا لبافني إكلانج فريهم مولا دنورجم بحالوج والملائكة يشهدون أدي أمها ملائكة بكلم بس إكمان هيكي وريجن بانه وكفى بالله شهيدا هيكي وري كموجا الله فودي وريجم به أد أهم بكمو حقًا هيكي بس ده كم إتش مي آية كمي وشاهدين هيكي بس ده فراتو كتير بعدين دان أد مي آية كمي مشهود نوتا هيكي بيبي فراتكي أي قيام الدوس إدوه هو كوريمتي وبيروتيكان إكمن إشارة كربا سورة الهود جساتك تمن آية كمان الله وحي كربني ذلك يوم إدوه كي أي مجموع الناس ميستكون إكربا دوه إمها أمته إمها ميستكون الله محشر كما إمن جماع كربا إمن إكربا دوه وذلك يوم مشهود أدي إدوه كي أي هكي بيجن با دوه كي مانه كي إدوه كي أي إمن نبس فينيجن دان دوه كي يفهم وحي كرباني قتل أصحاب الأخدود قتل أصل مانه كي أي هلاك كربون نوتا مرالبون أد ميتانوغا هلاك كربون مراد كي نوتا قتل مرالبيجي نوتا قتل كربيجي وبسفلوغا مراد كي أي لعن اللبون لعن اللبون مكي الله سبحانه وتعالى رحمة إبايكو بير كلهم أصحاب الأخدود أخدود أهل ورين أخدود كي أي ديغا كونه فهنا والوغانو وكم كونه فهنا والوغانا كياني بئرون إهنا مس ديغا كونه فهنا والوغانا كما بنينما إيه كياني الأخدود أخدود أصحاب الأخدود أخدود أهل ورين مبامي هنا كي أي مؤمنون ديرتبا عندهم دياباي مبامي هنا كي شام كراغ بايكم غاوس بني أولوه أدي أي يمن كراغ بايكم غاوس بني أولوه كم مكاس مبامي هم مسك كورم غندي أي مسلمون إبامي هنگ دين دو كلا مرتد دويتو مسك كورم غندي إهنا مس إبامي هنن إكان كامياب نومون دين إبامي هن كنتا كوريغوتا كي والو غند كونفا diga bodu walugande konefa etana daru ala alifan rokofa egetereya muslimun diritibba battalamun gendiye annari dhatil waqud ad e waluganda ki ei daru ala rokofa wa alifan gandeke dhatil waqud anda huri daru ala furafa wa walugandeke idhum alaiha qu'ud at mu'minun e waluganu getere nuata e adifan ganu getere alla andabun dia iruga ukhdudu ge ahlu werin e qawmu ge ahlu werin e bami hon tibi e waluganu ge washagen ishinde manzaru balan kuli balan e bami hon ge hitan evves waraka insaniyat kama bes noy e mi hon fada insanun tahaka mi fada la insani adabtake aniyatake dewamun dia iruga ebami hun ekan eggotaka bes mane nukure ebami hun tibi e manzaru balafa hi malama ko jessun ko heduma wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud e aniyata muslimun kuramun gendi iruga ebami hun tibi kuli balashe ebami hun nan en evves kame negi fenne ebami hun nan efada nuba darajaka gosfawani Allah subhanahu wa ta'ala ebamihum ge macca la'na lawwa fawatibe ad ebamihum e kurin nuba kantattahu ge sabun ebamihum fada insanun take adi emihum ge aqida ge gotun wata dinu ge gotun tafatu kam ga winamas e fada boru aniyayen insanun na dinumaki ei ebbes halega
huddevegen ba kamennon Allah subhanahu wa ta'ala wani aniyaverikan e ilahuga amilla zaatu fulan haram korabbafa adi aniya misahunga meduga aniyaveri nuhuman adi ei deenuga gotun tafatu be kamuga winames aqidaga gotun tafatu be kamuga winames ebbes bayakan aniyaveri nuhuma Allah subhanahu wa ta'ala wani angawafa ehennames mibamihun ebamihunga hituga zarragimin warabes insaniyat kamenne ebamihun e alifanganuga tereya muslimun ala andamun gendiye ad bunave gotuga mi alifanganuga tereyang ellalewunu mihunga terega kuda kujjaku guwagen huri anghena ku huri e anghem miha alifanganuga tereya ellalewen hedima e anghem miha warabbodan ekama kambaduwe rong hedi e sabaki ena uragen huri tuttu darifulu e darifula vedana gotaka de terega ena kanta boduwe hitama kuramungendi ehennames e tuttu kujja e kujjaage mammage gaatuga buni wahaka ei waravves ibrateri wahake e kujjaage mammage gaatuga burani mammaye ketteri washe hama kashwarun mamma tihuri hagguge matige ehemima hagguge matige hutta kitamme bodu adabe devunu kabuga winames ekamaka fasdehu mennate ketteriwe sabitu hunnashe man Allahu ahar minna darmaya sawabu devwana wama naqamu minhum ad mu'minunna mifada boduwete aniyata mi devunu sababaki mu'minun diritibba alifangane geteriyalla andhalewunu sababaki wama naqamu minhum mi aniyata mu'minunna nudeveye illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid aziz wanta hamid wanta Allah subhanahu wa ta'ala ge ekkaw wanta kan ebamihun qabul kurika mattaka menuwi maneki mu'minun nam mifada badati aniyata devumuge hama ekane sababaki ebamihun Allah subhanahu wa ta'ala yang iman we fawati Allah subhanahu wa ta'ala ge ekkaw wanta kan qabul ko genti bi bayaka vitiwe ehembe genne ebamihunna mifada badati aniyata devigendi al-aziz وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الله سبحانه وتعالى كي عزيز وانت إله العزيز كي أي باركشو من وكولد وانت إله سورة المنافقون أبنا آية كمان الله وحيك ربا فبه منافقون رد دبا الله وحيك ربا فبني يقولون أبيهم بني لئن رجعنا إلى المدينة timammen emburi madina ya gosti kama baninama la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal emma izzatari miha emme derani kama timiha beer kollanate Allah emihuna raddu dabba wahyi qurbani walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin izzal li biwadigamani Allah she den yafahu Allah ga rasula she den yafahu mu'minuna she ولكن المنافقين لا يعلمون إهنمس منافقون كان إكمه نيجي إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد دين الله سبحانه وتعالى اسم فلك جنوا فمني الحميد الحميد مي لفظ جنوا فمني الفاعل مي وزر معنى كي هريها حالة الجاوز أي إنسان أفاوى حالته جاوز أدي إنسان hitama kura halatahu gaves huriha halatak gaves hamdu libiwodigamba ilahe ehbima Allah subhanahu wa ta'ala ga ismu fulatahu terega mihmene al-hamid ega maneki huriha halatak ufawari halatahu gaves hiddati wa halatahu gaves hamdu kurang ifarataki Allah subhanahu wa ta'ala ehembegen ummul mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha ga kiban riwayegen annani ekamana vidalu bikama كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات كيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إكلك فان أفاق رباك مدور وجهك ما بنينا ما إكلك فان مدالوه الله سبحانه وتعالى نعمة هريها هيو كانت تك فريها ما بجندا إله الله حمد هته وإذا رأى ما يكره أدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هبلا نوافذ كما مدوري وجه كما بنينما قال إكلك فان حديث كربي الحمد لله على كل حال كم حالك جابس الله حمد هرته أد إهن كم
ඉන්සානුන් හින් නේදේ ගොතක්කම මෙදවරි කමුගා වීනමස් අල්ලාහන් හම්දුකො කෙත්තරිවේ දුආ කුරංජෙහ ෆහරිගාවෙස් මායුස්වේ දිරිඋලුම්මතින් ෆූහිවෙගෙන් අමිල්ල නෆ්සන් අනියාවරිවෙගෙන් නුවානේ තිමාගේ දුලුම් වෙස් අදි හිතුම් වෙස් අදි අමලුම් වෙස් රුලිවෙරිකන් ෆාලකොගෙන නුවානේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අලි බින් අබී තාලිබ් රදියල්ලාහු තාලා අන්හු දෙව්වි නසීහ ෆුලුග අන්නනි වඅලම් කලෙෆාන් දන්නාෂේ අන්න නස්ර මඅ සබ්ර් නස්රු ලිබේනි කෙත්තරිවෙගෙන්න කෙත්තරිවුමා නුලා නස්ර නුලිබේන කෙත්තරිවුමා එකුගේ නස්රු ලිබේනි වල් ෆරජ මඅල් කරබ් අදි මුසීබාතකුන් සලාමබුන් ඔති දති උන්දගු කන්තතක බෙදුවරිවෙගෙන්න wa anna ma'al usri yusra adi hama kashwarun komme undagula kaffahu fasehen annane algon men divhi bahuga bunahen adigana kaffahu usganden annane ehem bima hiddati kame dimawi kamuga winamas ei allah ga hadratun anna imtihanakan hadanko ketterive allah ga hadrata du'a kurima emihakan ekamuga kamyab liben ad ehen kam huriha haratak gawas allah hamdu kuranjehe ufaawari haalatahu gaawes adi hitaamawari haalatahu gaawes allahan hamdu kuranjehen sabaki ufaawari kamen atwajjikama baninama ei allah subhanahu wa ta'ala ga hadratun anna imtihana suratul anbiya ge 35 ayatu gaman allah wahi kurabani wa nabluukum bisharri wal khairi fitna timan allah tibamihum imtihan kurabaname bay faharat tibamihum ufaawa ka kanta tammedwari kuraba අනබ්බා ෆහරත් යබාමිහුන් හිද්දති වාකහල කන්තත් මෙදුවරි කරබ්බා මීන් කොම්මෙ කමකීවස් උෆාවරි කමං ආකමුගා වීනමස් හිතාම කුරංජිහ පද හාලතන් ආකමුගා වීනමස් මීන් කොම්මෙ කමකීවස් අල්ලාහු ග හදරතුන් අන්න ඉම්තිහාන්ත ඒ ඉම්තිහාන්තක කෙත්තරි වංජෙහ අත් සුලයිමාන් අලයිහි සලාම් බල්කීස් ගේ ආර්ෂි ලිබි වඩාගතමුන් විදාළු විකම සූරතුන් නම්ල් ගේ 40 වන ආයතු ගමන් අල්ලාහු වහී කරබා ෆවනි فلما رآه مستقرا عنده دين اكلفان اريحوغا تختو بلقيس गे تختو بهتي فاهورتم فني وඩාගෙන විහිඳුගා විදාළු කම්වනි قال سليمان عليه السلام විදාළු වියේ هذا من فضل ربي مي تمنا حدواගෙන් ගුළුවා ඉලාහුගේ ෆضلවන්තකම් දෙවි එච්චකේ කී කුරන් ලියබ්ලුවනි තිමන් කලෙක්ෆාන් ඉම්තිහාන් කරවමටක අෂ්කුරු අම් අක්ෆුර් min ni'mat timanna man allah devima en ni'mat timanna wani a ashkur shukuru wari wani hiye nuwata am akfur nuwata kafir wani hiye mikan belle umataka ehem bima timaya bar libun kamuga binames timage baruga dashuga kitam timage mushterega kitam bodati barutaken huri kamuga binames nahama gotuga echega beenun kogene nuwane දන්නම්වාන එයි අල්ලාහු තිමාය කුරබා ඉම්තිහානකන් ඒ ඉම්තිහානුන් ෆාසුම මස්සක කුරංජෙන් අත් කෙතරි වෙජ්ජකම බණීනම අල්ලාහු ගහදරතුග මතිවරි ජසා දෙවානකන් අංගවා සූරතු සුමර්ගේ දිහවන ආයතුග වහී කුරබනි ඉන්නමා යුවෆස් සාබිරුන අජරහුම් බිගෛරි හිසාබ් හම කෂවරුන් කෙතරින්න මන් අල්ලාහු ජසා දෙවනි එවස් හිසාබ කනුලා එවස් ලිමිටෙන් නැති අන්ලිමිටඩ් කො මං අල්ලාහු කෙත්තරින්න ජසා දෙව්වේ අල් හමීද් ගමානකි හාමිද් හම්දු කුරාමීහා නුවත හම්දු කුරාමීහා කමුගාවෙස් බුන් එයි ජායිස් කම එහෙනි එමිහකන් හම්දු වගෙන්වා ෆරාත් එමිහකන් හම්දු වගෙන්වා ෆරාතකන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හම්දු කුරබා එකලාංග නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ekalaange nabiyun nasha rasulun nasha adi salihunna tanaage bas wahi kurabba fawe ehen kam allahi hamdu kurabba adi hamdu libiwadigen wa ilah kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabba fawani inna allaha la yarda anil abdi an ya'kula al akla allah subhanahu wa ta'ala ekalaange alutakun macca russawe ekalaange alutakun kaa'ichi kyafikama waninama fayahmaduhu alayha kaa'ichi kyafikama waninama ekanimigen allah hamdu kurbaki allah e aluntakunna rusun labana kamake aw yashrabu sharba nuwata ecce boyfikama waninama
fayahmaduhu alayha ecce boynimigen allahan hamdu kurmaki ei allahu e kalanga altakun deke lobiwe wodigen bane kameke ad yafahu allahu wahmi kurabani alladhi allah subhanahu wa ta'ala ki alladhi lahu e kalanga milku wodigen be mulku samawati wal ard uda bima demedugawa huriha acce milku wodigen bani allah she wallahu ala kulli shay'in shahid e kalange huriha kamaka hekiwe wodigen be ad insanunga milkiyatuga ba takicca allah subhanahu wa ta'ala ga milku rikama huri tafataki insanunga milkiyataki ei furihama milkiyatanu insanuna ka furihama milkiyata libigene nuwe ega misalaki furihama milku rikama nunkan insanuna libigene wali furihama milku rikama nunkan inge misalaki mihige milkiyatuga gen hurefa kamakanula ge talalan ulefikama baninama islam diinuga ekan enayang huras ala enaya kan nubuna wen mi timannaga milkiyata ke timanna beenu gotakan hadalaname ehene nubuna wen e budalaki allah subhanahu wa ta'ala enaya debba fawa ecce ehemima e mudalun israf kurumaki islam diinuga huddawegen ba kamennun ehemima e fadannu ba kamakan aragan ulekama baninama ekam mana kurben adi mihe gatuga karen oifa gastuga karuga hulujaha andalan ulefikama baninama qadiyan emihaage muda hajru kurun nuwata hifehettun ei huddawegen ba kamen adi kuranje heves kame sabaki enage milkiyatuga echen hurikam ga binamas echakan aniyadi kanta kurmaki ei ebbes halegga allah subhanahu wa ta'ala hudda kurabba fa kamennu wallahu ala kulli shay'in shahid allah subhanahu wa ta'ala insanun kura huriha kame ballawa wodigembe adi kaman allah subhanahu wa ta'ala hekiwe wodigembe egeterega mu'minun diritibba andabun gendiya kantatta besimenigimbe akamuga jaza qiyamat dohum man allah ebami hunna e ukhdudug ahlu warinna allah subhanahu wa ta'ala devana ad mihay sabun algon menge darsa kanda elifawa wagutu hamu ma kiga dimmalana insha allah ta'ala miyanna haftaga algon men fashani mi suratuge dihawana ayatun fashigen ay innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannama wa lahum adhabul hariq mi ayatun fashigen allah subhanahu wa ta'ala algon men amnaki hiyobasaha hiyobas qabul kurabekum gala bashi amin subhanak allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh